Sve je počelo s prigodnim kovanicama s motivom Pelješkog mosta. Za njih se čekalo u redovima. Rasprodane su u rekordnom roku, uzburkale su numizmatičko tržište, a trenutačno se mogu naći po cijeni od 500 kuna. Taj interes koji se javio za Pelješkim mostom kao jedan fenomen koji se dogodi u Hrvatskoj uoči uvođenja eura je da se preslikao i na ostale kovanice od 25 kuna, pa su pored Peljeških mosta i neke druge malo starije počele biti tražene, a onda se prelilo i na ostale kovanice kuna i lipa. To su među ostalom kovanice koje su kovane u nešto manjim emisijama i kroz ovih čitav niz godina se to već iskristaliziralo, da su to 5 lipa 2004. To je nešto rijeđa godina, onda 50 lipa 1999. I recimo kovanice od 5 i 10 lipa 1994. godina, a pogotovo ako su bolje očuvane. I još jedna stvar, nešto što je novijeg datuma, radi se o 2 i 5 kuna 2021. koje su za sada veliki problem na numizmatičkom tržištu jer ih je jako teško naći. O kakvoj vrijednosti govorimo? Koliko se može zaraditi na tim primjercima? Rasponi su dosta veliki, recimo 5 i 10 lipa 1994. One mogu varirati od 20-30 kuna pa čak i do 100 kuna po komadu ako su jako dobro očuvane. Evo ja imam jednu kovanicu od 5 lipa, je li ona vrijednija od 5 lipa? Da, ova je dosta dobro očuvanih 5 lipa 1994. I ona je u ovakvom stanju možda nekih 13 eura, kao što sam joj rekao prije. Tako da, reljef je dobar, nije oksidirala, tako da je to sasvim ok kovana. Novčanice će se intenzivnije povlačiti s tržišta, pa bi mogle imati izraženiju vrijednost. Ono što je vrlo važno tu, ukoliko netko misli spremati novčanice za budućnost, je da spremi novčanice koje su savršeno očuvane. Znači, novčanice koje nikad nisu bile u optjecaju, nemaju na sebi nikakve tragove rukovanja, savijanja i tako dalje. Ukoliko se takve novčanice spreme, one imaju neki numizmatički potencijal. S time da je najbolje spremati najveće nominale, znači 500 i 1000 kuna, ukoliko neko može spremiti u savršenom stanju, za to može očekivati da će nešto u budućnosti dobiti iznad nominalne vrijednosti. Ako čuvate stare jugoslavenske kovanice, vjerojatno se pitate kolika je njihova vrijednost danas. Od kovanog novca u Jugoslaviji imamo 2 ključne godine koje su nešto rijeđe, znači to nešto vrijedi, ali nažalost velika većina jugoslavenskih dinara ne. Iako svi misle da vrijednost numizmatike s vremenom raste, nije uvijek tako. Za neke stvari cijena naraste, za neke stvari cijena padne. Ja uvijek volim ljudima reći da sad tu nemaju nekakva abnormalna očekivanja, može biti iznenađenje, neću ih isključivati, da nešto bude otišlo u nebesa. Ali ne volim ići takvim obećanjima, više volim ljudima reći ukoliko žele nešto skupljati, da zapravo skupljaju zato što ih to zanima, zato što im to neki gušt uživanje i tako dalje.